Yani Tawani da bai haci tezu ya kwai ba kuna gani tas bai da bai daro da sa tamu bai ta sa ko sai ira rasi ha siyasa ha ya gin bai sai ya ga dabbin yalla skila ra hada ka kiyar arba galla sabada o tin zarati yigidi haci galla maskani haci sami haci galla maskani galla simmada ya gidi qatarin haci galla maskani galla simmada bin koro wosanati ro tatallashini italla gidenna inati kanuna ma biskin tasara kanatuna asara gidis hallelujah. Koiro neyo isaisi te tutara. itetti tammulaita sa Tammulaita muumene kaala da gambo gashi. osotana be aga ida wotiro ga osota Guyetu wosin haya gete tarasa. haya gete doge zino ade darbe zugi Haya gete tin barasa. Bamaki maksanyo si katarda sun. achi galla adina maskana ta samita maskanyo galla simma ya gidi nu ya ga ubar zurata gi sidi katarana maskanyo galla simma ya gidi maskanyo si katarana so maskanyo si katari inati kanu ya kesi dumma man yende bayra ishe inati kanu ya kesi inas bayra sika nu na madira na una to sika ina to metto ira hezo metto hezza tana tura bitaki እግዚአብሔር ክርስቶስ ብቻ ሳይሆን ለልጆቿ ጭምር ከብቷል። መጀመሪያ 10 ዓመት ሙሉ ጥያቄ የሆነባት መሬት ጉዳይ ነበር። ya ta haga ekada tayo gadan tamula itasabe mazgaba yadu wodena itedage des na asiodike na esiodike aisida izawa asiodike osas maganna ida daisi oso gauta bayra gidi ko tabayrate tone denda asa yagi hach tamula itago gammis gopiti tuma intege gilqespeti shempo kile atuma na dia ko mule ta kushema shinta macana gida da tuko garsara biyana tabayrate ta ko yagi osai bayrate ta ko idi na tu sara mis majarasha aye way gare tanada tumanati oida macanati na suppuna diagetus tanatus tas dumma imada hatappe atida bitte deiyaga suppuna macanatu atuma ka tappe biya shakiya kitazanjo orde awajo kistayo እሷ ያለችው እንደዚህ ነው። ባይቾፓ ይተናገር ባይቾፓ አማርኛ ብቻ የምትሰሙት ካላችሁ ወላይተኛ ማትችሉት ካላችሁ እሷ ያለችው ይሄ ነው። አንደኛ መጀመሪያ እዚህ ቦታ እሷ ስትመጣ ማለት ነው 10 ዓመት ጥያቄ ነበር። መሬት ኬዝ ማለት ነው። መሬት ኬዝ ጥያቄ ነበረባት። 10 ዓመት እየተከታተልኩት እየጠየቅኩት የቆየው መሬት ኬዝ ነበረኝ፣ እምቢ ብሏል። አሁን ግን እግዚአብሔር አምላክ ያንቺ በኩርነት እንዲፈለግ የሚል ቃልን አውጣ ያንቺ በኩርነት ይፈለግ ብለ ቃል አውጣ ብላ እዚህ ቦታ መጣለች። በኢየሱስም ተፈልጊ ብዬ ጸለይኩት። በዛኔ ጊዜ ሄደች። ከሄደች በኋላ ደግሞ እነሱንም ናይ አሉ ደውሎ ናይ ብሎ ናይ ተብላ ሄደች። ከሄደች በኋላ ደግሞ እነሱንም የሚቀጥለው ሳምንት ናይ አሉ። አሁንም ደግሞ ማክሰኞ ዕለት ዛሬ ሳምንት ማክሰኞ ሄዳለች። ስትሄዳት ማለት ነው 10 ዓመት የተከለከለችው መሬትም ለሷንም ሰጥቶ ለሁለት ልጆቹን ደክሟል። ስለዚህ ለልጆቹ መስጠት አለበት ተብላ ሁለት ልጆች ጭምር መሬት ተሰጥቷል፣ ተካፍሎ ለነም ተሰጥቷል፣ በእጄ ላይ ገብቷል ብላ ጌታ ያመሰገነች ነው። ለእግዚአብሔር ክብር ስጡት። በዚህ ላይ ቆሜ እናገራለሁ። 1 ዓመት 5 ዓመት 6 ዓመት 10 ዓመት 11 ዓመት 20 ዓመት የቆየባችሁ የእናንተ ጉዳይ በእጃችሁ ላይ ይግባ። አጋ ኢጋይ ቀዳ እንተ ይስጊታ ወሰስ ኢየሱስ አሱንታን እቸሹ ላይታ ናቁ ላይታ ታሙ ላይታ ሆስፑ ላይታ ላታም ላይታ እንተ ወሲን አልቺን እንተ ኩሸን ገለና ንጥዳ ባያችን ዶሚኔ እንተ ኩሸን ገለው አሜን 10 ዓመት 20 ዓመት 15 ዓመት 30 ዓመት የዘገየባችሁት የጸሎታችሁ መልስ ቅርቡ በእጃችሁ ላይ ይመለስ። አሜን ወደ ቤታችሁ ይምጣ። አሜን ተደውላችሁ ግቡ። አሜን ተደውሎላችሁ ሄዳችሁ ተቀበሉ። አሜን በኢየሱስም ይተወልላችሁ። አሜን ለሷ ደውሎ ናይ ብሎ ጠሩ። በኢየሱስ ክርስቶስም ከዛሬ ጀምሮ ተረኛ አንተ ነህ። አሜን አንተም ትጠራለህ። አሜን አንቺም ትጠሪያለሽ። አሜን